Kedua si nyawang habanyan dile jina kugure muwa khabaran syi'aru fiyah panjang elime letu kajame medagang kenan silawen tika pocun parisi serta akhi pocun arian ke urang lain kurang peduli bandum kana beri bacun ajaran urang nyan dua tenteri jangjin nepu fole beun ba kitab mizan pitamat saraf nepu beun kitab nyan pijieun kahabe simpan nepu beun amai elemenahu hana si gedu yang narintangan bak jarumiyah nepinah laju hafai mu'u bandua gopnyan temana peben bak matam mimah hati tathimah pihana lawan taman kitabnya lain nepinah bak alfiyah tetap di sinan muwalam haba raja asahan ujung ayatnya aleh dumerata alian baca surat kiriman yang tika datang ni bak syekhuna Sultan Bahrun yu pegang surat bak gure abad yang bijaksana ke Raja Sarah neke mengintat ne memberi ingat pasai anda Ibnu Abbad ne matle kalam ne surat yonyan ngan pantai sigra ne boleh haba Raja Asahan lagi aturan raja ngan raja alian suran bolam sarung Sultan Bahrun bo di luar barang sokalan nak rijang mufum patut gujunjung tanda mulia ubak nak huda nejok le rijang dua ngeserang urang yang bawa dengan hadiah sajan dendayang jibe dari jang legat jibungka yang kuala laju ji ili atro upasi ele lambetra jitare sao oleh kelasi laya meriti kemang dumerata bakuti sanja jiplung tanggo hingga kasampa usam talara tengah udaran urang dua dro hadiah guna pisah janeba atrom baraja nejole surat masyurul ghalam di sinan pina rahim musalla pina mesapat serta mehat nentengku Ja'far raja ne sambut surat ujaro nebo ubadawa tanda mulia sebab nekalan nama kamu so raja mat nanggro cut bahrun diwa Sultan Sarah nebuka surat masyurul ghalam gopnya yang baca neng yang ketajro hanap wacacat haba mangatan menofon mula semangan salim tahiyat haluan ni ba'lun tuan yang sifat hina Sultan Bahrun nama uruhan Nanggro Asahan tempat neraja hendak menghadap kepada wajah doli khalifah raja yang raya nama masyhur Sultan Sarah yang mat perintah di Syam Talara Tuhanku neberi senang selamat dunia akhiran beesi jatra bijahin Nabi Sayyidil Umat wareng sahabat kaum syedara
syadan adapun dalam hai ihwal silap dan bebai pi adinda kepada Allah Tuhan yang kekal harap tawakal ne ampun desya ubah kekanda menancit harap hati bermangat meah bersigra supaya dudo hana melarat uro akhirat di padang masya dengan sebab tan hati birahi pesak berani pelemah tegal zam'arian ngenun parisi dalam musafir tengah gebungka atroba ulun nangra asahan langkah lun tahan gopnyan bantiga tetap ketinggai sajan lun tuan teke di Tuhan kelun nabala ulai parisi li zam'arian gopnyan ke yang cang ulia yang raya ulia kamate ngan buat urangnya ada akan menan kamu kafana ni balon tuan hati tan mangat anu lam jasa lon sebut nama manyongan mesin rindu yang sangat ulun maletan anu hantomna jino kalon jo unang gro kubu kepada tengku syia ulama syarufiyah nama masyuhu harap tuanku hati berduka tetapi bacut ulun salahan sinya culizam hanalun beriba tinggal saja lun nanggro asahan sebab tak dendam hati lam dada sangkira bungka balhe mesiga ulun kapungo wahe kekanda hanjet lun sapu lun hira baka badan lun liha hati pigila nibat tempatnya neraya salah lun mengharap ampun nibat kekanda Rabbul Alamin nama Ghafurun ulun melindung segala desya sidumnan kehai habis lun ruah benangan salam maklum ke kanda pulang ba Nabi pulang ba Allah pulang perintah ubah mekuta pakri yang suka doli hadarat sakit ngan mangat ke kanda rasa lun harap rijang nebala surat nak jiat lun ingat nafsu ke kanda yang nun parisi dengan arian dalam petimang tengku ulama tengah menuntut minta ajaran menan habaran surat syekhuna